I pozdrav youtuber i pozdrav gameri koji gledate preko moje telefona. Ja sam i danas sa iEnchom igramo Aek Freeze Survival in Roblox. Yeah. What the fuck, jer ne mogu ovdje da izađem. What the fuck? Ja ne mogu da izađem, evo ga. Kako si se tu? Holy shit, sad sam se ja zaglavio. Happy home. Kako vam tu maknu. Idemo. Da li si ti u first? Želiš da igramo... Da. Gdje si ti? Evo me, hoćemo... What the fuck, ovdje ima milion ljudi. Evo te, hoćemo iza tebe kuću? Hajde. Da pogledamo kuću. Nema ništa ne valja, nema ni televizije. Ovo je vila, znači bolje kuće u životu nisam video. Tako, nikad ne... Shit, kuća se već raspada. Čuj, vidiš ovaj prozor gdje si sad? Holy fuck, nismo trebali da uđemo u fucking kuću. Stani na prozor, tu sam ja bio bezbedan. O ne, ja sam izašao iz kuće. Ja sam bio bezbedno u prozoru, vidiš ja sam stao na prozor i sve se rušilo po mene. What the fuck? Gdje si sad? Evo me na prozor. What? Ne, preživljavam. Ajde sa mnom. Sami ovo nam se polako ruši, beži. Za malo me pogodilo. Meni ništa ne može, ja sam u prozoru. Holy shit. Prozor je najbolji. Uskoro neće biti jer će se srušiti. Neće. Jer se cijela kuća fucking ruši. Prozor se ne ruši. Pa sad sam vidio jedan kako se srušio. Vidjet ćeš u klipu. What the fuck, šta se ovo dešava? Vidim donji koliko se ne ruši, ali ovaj ne može se porušiti. Holy shit, za malo me odbacio dole. Ovaj se još nije porušio. Još. Oh my god. Ja bukvalno... Zar ti nisam rekao? Ne. What the fuck, ovo je Thug Life. Čekaj, ovo je to. Nisam. Ovo je Thug Life. Ja sam izgledao na prozoru. Holy shit. Ništa mi nije. Da sam ti rekao, prozor je najbolji. Gdje sam ja? Evo me, ja sam bukvalno posljednji. Ja sam, uglavnom, makar mislim, peti. Nisi peti. Makar mislim, kažem. Nema veze. Idemo na sljedeću igru. U mapi. Evo nekog lika kako ima dobar skin. Ko je? Gdje je? Gdje si ti? Ovdje na Bonaru. Šta ćeš tamo? Pa, najbezbednije, šta si rekao? Gdje si? Ja te stvarno ne vidim. Ja sam ispod bunara! What? Ispod bunara? Zašto si ispod bunara? Pod me je spasao prozor, što me ne bi spasio bunar. Zar ti bunar neće pasti na glavu? Ne, mislim da će samo... Ja sam na vrhu bunara. Ali čujem oluja. Pa da, možda će samo da padne... What the? Jer ti vidiš gdje su sad malo prije? Oli! Uragan! Holy shit! Uragan! Ja sam umro. Evo ja, a vidio što ti uradim? Znači nisam Sve ti zbog umro! tvojeg bunara. Mene je bunar odbacio u zadnji trenutak. Šta sam rekao? I dalje je bunar najbolji. Šteta sami što ti ne možeš da snimaš gameplay. A da. Imamo li poteškoće, uskoro ću i ja moći da snimam. Ovo ide na oba dva kanala, tako da... Evo ga ovdje Uragan, ja sam živ, bez kose. Really? Da, bez kose. Ja sam mislio da sam umro, ali zapravo imam još jelti, samo sam pao na zemlju. Što mi sviđa? Idemo dalje. Odja u svetionik. Sam ja ću morati da stavim pauzu jer nekim ljudima je mučno ovo da gledaju. Ja ću pustiti, znaš, kad bude prikazivala top lista. Okej. Ladno si preživeo. Čau? Bunar je najbolji! Really, nigga? Bunar je najbolji! Gdje si? Ali ti si se pomerio, ali ja sam bio na bunaru i tako sam umro. A da, a ja sam bio ispod bunara. Ne! Fuck, ovaj me za malo odbacio, dole sam za malo pao. Gdje si? Bukvalno skačem dole i padam. I umro sam. Hajde ovdje idi na bojni... Oh shit! Double Desert, fuck! Kako to mrzim. Nema veze, odija, ja sam bez glava, nema veze. Double Desert, odija da uzmem ovaj... helikopter, heliš. Evo ti sa mnom, imamo... Evo dolazim kod tebe. Čovjek nam jukao heliš. To je moj heliš. Getting loser? Ovaj je tamo seo.
To. Sami, ja mislim da će sad tsunami. Ne znam, ja odo u mom helišu. Makti se da odem ja u heliš. Ja sam ušao bukvalno u tank. Idemo na vrh one kule, šta misliš? Može. To je bila loša odluka za Ilća. Ali za Metovog Gamera nije, zato jer je on preživeo tako što mu je kula pala i preživeo je. Nije to bila loša odluka za njega. Jesto, da li sam ja ono beše preživeo? Čet sumnjam, ajde da pogledam u ostatku videa, da vas ja ne zamaram čas. Mine! Ne, vidiš me? Ti si na vrhu, čekaj. Nisam ja na vrhu, pogledaj! Vidim, fucking tsunami! Fuck, pa kako bre, pa kako? Sam mogu da se penjem, sam mogu da se penjem, sam razlog da se penjem! Really nigga? Sad imam razlog da se penjem! Ja bukvalno sam umro. Ne znam ni zašto. Really nigga? Oh my god, pada! Ja ne mogu da velim što sad desilo. Bomba me je udarila, ovo je posljednja igra. Ovo je kako, oh my god. I ja i sam jesmo umrli, čekaj, dođi sam i ovamo, gdje si? Ja sam ovdje, gledam prizor rušenja ovog predivnog. Ajde dobijemo jedan selfie. Može. Gdje si? Evo me. Stani pored mene. Čekaj. Stani pored mene. Evo. Gost, močinji se sputa. Super. Evo me. Čekaj. Ali prvo... Ubili smo jedan fucking selfie. Ne vidi ga selfie. Ne vidi ga selfie. Ajde skači sa mnom. Bukvalno no survivals. Da. Ajde samo skači sa mnom. Skači. Ne vidi ga selfie. Ne vidi ga selfie. Pa gotovo imamo pa slične skinove. Uzimamo samo free skinove, yeah! Ove su pantalone. Dobro, ovo je malo glupo što skačemo. Stavi, mogu te. Next fucking map. Hajde zajedno da skočimo dole. 3, 4, sad! Bukvalno se stvorio nostro. Stavi. Ja sam umro. Ja kao da sam umro. Hajde sad. But first, gdje si? But first, let me take a selfie, čekaj. Da ubijemo selfie. Let me take a selfie. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Stani! Ovo smo samo namjerno uradili. Ajde još jednom da odigramo pošto se ovo slučajno desilo. Ajde. 3. Čuj! Pogledani debili da se popili na vrhu ne znam. Ajde čuj, da je Roblox realan, ovo bi sad palo u voj. I ovo, sve u vazduhu, za ne? A pogledani debili šta ih ima. Pogledaj, ovdje jedan sprat leti u vazduhu. Spajan sa zgrada. Da, what? Wow. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi sa mnom i sa Emčom. Let's pause. Yeah! I to je bilo to, opet mi facecam radi samo na kraju, to ću kasnije da sevim. Ali ne znam, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, like, share, subscribe. I vidimo u sljedećoj epizodi. See ya, peace out!